Assalamu alaikum mekendештер, Bazar Alami kanalının көрүүчүлөрү. Достор, бүгүн 20 fevral 2022 yıl. Birinci video dostlar, mына жем чөптөр тартып көргөдө достор. Видеодон алыстабай, только лайкты басып колдоп туруңуздар. Birinci video жем чөптөрдү көргөз, анан экинчи койлор дальше кетебиз достор. Отдельно болуп чыгат баары. Сиздер каналга катталганды унутпаңыздар. Байка, assalamu alaikum. Qancha ekan bu? Jigori. 24 so'm, ha? Mayka. Bugun 24 so'mdan dostlar. Так, dальше ketdik. Bu yoqdan arpa, buğday, qalgan tartib ko'rgözekchi. Bede uruk degenler barlar, şon tartib ko'rgözek. Bayka, assalamu alaikum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qanchadan bular? 21. 21? Ha. 21 deysinler. 21'den ekan. Assalamu alaikum. Qalaysiz? Yaxshimi? Bu arpaga deymi? Maydalangani qancha ekan bu? 27. Tartilgan arpa 27. To'da sıra. Bayka, qancha ekan arpa? 27. Geç. Qag'aysiz-ku? Так, assalomu alaykum. Yaxshi. Shukur, yaxshi. Bu arpa qancha? 27 so'm. Yo'q. 27. Любой количество бар, а мондай. Любой количество бар deydi. Ой, еще 25. Доставкасы бар. Bu oturup ekan da. Kilogram 20. Мешок 25 kg. Любое количество. 20 so'mdan kilogram. Müşogu 25 kilogram chiqadi. Dostavka бар deydi. Жем бар 23 ton. Жүгөрүжөм, ошо чыгалекпи? Fakat çıkılık. Жакшы, номерди айтып кетиңиз анда. Hazır mı? 777 777 21 21 93 93 07 07 17 21 93 07. 23 0 Ахыры 07 мына. Жакшы. Так, ол койлор келди бул. Макул, жакшы сатыңыз. Assalamu alaikum. Жақсы ба? Алынғандарының сатып тұрасы керек. 28, 27. Buğday 28, arpa 27. Assalamu alaikum. Қалайсыздар? Жақсы екен. 21'den екен. O жүгөрү 25, ha? Buğdayçı? Arpa? Arpa mesni 27, buğday 27 so'm. Tartılganlar var, aralaşlar var. Bir so'm. Aralaş qancha? 27. 27'den bular, aralaş. Sana uruqlar жоқ беле? Uruk var, bede uruk eksport berdi. Bede uruk, eksport set uruk бар, ha? Arpa uruk var. Arpa uruk бар ekan, vardı. Uruqlarda не только жем, uruqlarda бар ekan. Номер айтып кетиңиz анда. 707 0707 1991 1991 78. Так, мына. Assalamu alaikum. 350 350 90 91 350 Союз корм. Амина. Амина qancha ekan bu? İyisi жоқ. Так, buğday bu. Qanchadan ekan buğday? 27. Buğday 27. Так. Buğday 27. Жүгөр qancha ekan? İyisi жоқ. Çöp ko'ra olsam. Bu çok qancha oldu ekan? Soda oldu. 35 ga aldı. 5-6 aylık erkekler var. 35 oldu mu? Ya. 35 oldu.
Жадан кымбат, арзан. 30. 30 миң болду. Базар алам деген. 30 сатылыптыр. 30'a o. О. Базар алам. Андрей пойдем. 10 milyar. Çöp çapar aldım. Satken bak 5 yok mu? Kancadan assalamu alaikum. Ama bedi. Ya. Alex salam dayım. Kancadan sıraya ataş. 400. Серьезно? Seriyozna çöp çöp. Çöptüm boğaz düştü o. 320 deydi. Mayga. Bedi pres 320. O bakallarça. Bilmeysin yarı? Figürüm bakalları. Bilbey bizdeydi. Mayga. Так, мы остались сразу. Вот çöp kimlik ekan qancha ekan bu aka? Va. Zetga emasmi? Baka sizlardiki bu çöp. 380 deydi men. To'dun çöp. 380. Ha bu bedechmi o? O bede kimdiki? Ha bulucu. Bu 400 som. Bir de pres 400 som. Evet, torpaklar görüyorlar. Bu saman kimdeki saman? İyisi yok. Saman. Assalamu alaikum. 30 O saman kimdeki? 280 lira. 280 ha? Bu bayağı arpa saman mı, buğday saman mı? 280. Ama o bedeler ki? Ödüller 400. Bede 400. Şurada boğaz tüşfelek koy. Boğaz tüşfelek şu. Tak. Çöplerin bağısı tüşfelek şu. Şunday bağlan. Bize mındayla koy bazarca koyuyoruz ya. Bunu sırap koyuyoruz. Bunlar alındı mı? Kança? 48. Pazara kirmeyiz mi? Bulca? 70 bu boğaz eken ha? Dostlar birinci çıkarılışta ayaktayız.